8 ግላብ ለ5000 18ን ግላብ እንጠቀም። አይመለከትም ደግሞ የሰው ቤት አትይ። ራስን ችለኝ በመዘፍዘፊያ ውሃ በመዘፍዘፊያ ታደርግና ለአሁኑ ንግግርን ትቀመጣለህ መዘፍዘፊያ ውስጥ። ራቼ ግን አንተ ውሃ በ3000 ምናምን ነው የሚቀጣው። ምን? አይ በ5000 ቤስት ኦፍ 3 ያንተ ሩል። እሺ ሁለተኛ ቅጣት እንዴ ለምንድን ነው ሆድ የሚብስህ ስትሸነፍ? እንዴ ውሃናን በጣም ቤተሰብ እንዳለው በጣም የማሸነፍ ልምድ እንዳለው ለምሳሌ ራቼ በጣም የብዙ ዓመት የማሸነፍ እኔ ልቀመጥ ራቼ እኔ ልቀመጥ። ይሄ ልጅ እኛ ራሱ ስንሸነፍ አሜን ብለን ተቀብለን ነው የምንቀጣው። ከተሸነፍን የብዙ ዓመት በ5000 ማለት ነው። ሞራሉም የለኝም ውሃ ላይ ተቀመጤ ማለት ይገርማል። እርሱ እባክሽ ምንም ችግር የለውም። በቃ እሾክ ላይ ተቀመጥ። እንዳየሩም ነው ምን እሾክ ላይ ተቀመጥ። ማን የሆነ ቅጣት ቅጣይ ምናምን እያልክ እንደዛ አይደል የሚቀጣራች? አሁን ውሃ ላይ ምናምን ባለፈው ፈን የሆነ ቅጣት ልቅጣ ብዬ እንደ ሳያት ደምሴ ዝፈንልኝ ስልህ እንዳሰፉ ደባልቅ ያልዘፈንክም መተህ ዘፈን። እሺ ቅጣት እኔ እንደ ሰዓት በምስል አንተ እንዳሰፋ ማጊ አንቺ ንገሪኝ ችግር የለውም። ራቼ ከነገረኝ እንደነገርኩ ነው። ኦኬ ኤግዛክትሊ እንደዚህ ነገር ታዋጣ መስሎሻል? ራቼ የተቀጣውን ነው የምትቀጮሽ? ንገሪኝ። ችግር የለውም። አንደኛ በመዘፍዘፊያ ውሃ አምጦ እዛ ውስጥ መቀመጥ። ሁለት ማይደርስ መስሏት እኔ እንደዚህ ተረት ብዙም እኮ አልወድም። አታውቅም ይሄን ባህሪ እንዴ? ሁለትና ሶስት ንገረኝ ራቼ። ውሃ እንኳን የለኝም ማርያም፣ ውሃ ራሱ የለኝም። ሁለተኛ ወደሚቀርባቸው የጎረቤት ሀገር በባዶ እግራችሁ መሰደድ። ወይኔ ራጂ በሜዳ ያለ እንዲህ አንተ ይሄን የሚል ቀልድ መቀለድ ተው በመድኃኒዓለም። እንዲህ ለስድስተኛ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቀልድ ትቀልድ። በቃ ተው። አሁን ሳየ ነገር ምንድን ነው? በጣም ያስቃል። እንዴ አንተ ምን ሆነ ነው? ወይ አታግደፍ። እሺ ነገር አለፈታ አረ ተቀጡ። ልታስለቅሱኝ ነው ወላሂ። ቅጣት መች ነገርም ማኪ ሰውዬ ነገሩና እታለ የተናገረው ንገሪና አንቺ ታሉ ራቼ ቲሚ ሜነት ኑቲን ሜጃጅራኒ። እሺ ችግር የለም። ሁለተኛ ቀሚስ አርጋችሁ ፈን እናርገው። ቀሚስ አርጉና ሻሽ አርጋችሁ ፊልተር ቀይራችሁ እንደ ሳያት ደምሴ እንደ አሰፉ ደባልቅ ያላልኩ እንደ ፋንቱ ያለው። እሺ ሶስተኛ ትንበረከኩና ማኪ አንቺ የቲክቶክ ንግስት። ከዛ ራቼ ሁለተኛ ላይ ራቼ ከፈለጋችሁ ካልፈለጋችሁ ችግር የለውም። ሁለታችንን እትም ደስ ይላል ካላስቸገርናል። እሺ ችግር እንዴ ችግርስ ቢኖር ምን ታመጣለህ? ተነስና ተቀጣ። የማይደርስ መስሎ ነው አይደለ? እኔ ሲይዝ ታውቃለህ አይ እምባህ እንደማመጣ አይደለም። ችግርስ ቢኖር ምን ልታመጣ ነው? በፓይለት እንደዚህ ለብሼ ቀሚስ ልበስ ትላለህ። ወይኔ ምን ሆኖ ነው? ዮኒ ዮኒ አዘጋጅተሃል እንዴ? ጋይስ ታምታም ጎዳ ይሄን ሸሚዝማ አላሰድበውም፣ አውርቄ ነው መጣው። ፈገግታ አልቻልኩም በማሳሳቂ ደስ የሚለኝ ሻሽ ዮናታን ሻሽ ፈርስ ጊፍት ስትሪፕ ሻሽ ኪት ይመጣል እንዴ? ሻሽ ሰርና ፈርስ ጊፍት ስትሪፕ ጋይስ፣ ፈርስ ጊፍት ስትሪፕ ስትሪፕ ነን። እኔ እንደ ሽማግሌ ብዘፍንስ ማለት ቦርጫ ይዙ ፋኒውን ሁለቱም ሴት ከሚሆን እኔ እንደ ፋንቶም አንዶዬ እሱ እንደ ሳያት። ራቼ ሚዩት ነህ ነግሬሃለሁ። የምን ፋንቶም አንዶዬ ነው? አልፈልግም ፋንቶም አንዶዬ ሳያት ከምንሆን እስቲ አንተ በል ዮኒ። በፈገግታ አልቻልኩም በማሳሳቂ ደስ የሚለኝ ልቤ ሀሳብን ደስ የሚለኝ ልቤ ነው እንደምትለው ሊነህ አልቻልኩም ከጎንህ ስቆ ሀሳቡ ከሌላ ዮኒ እንደዚህ በልልኝ ደስ ይበለኝ። ላሳየው
በፈገግታ አልቻልኩም። ኧረ ራጁ ይሄ እንደኛ ነው። የእንደኛ ነው እንዴ? እሺ እሺ እንደገባ ጋይስ ዋን ጋይስ ብላውሪ ተቆጡ ኧረ እንዳልሸጥ አሳቡ ጋ ሊሞላ ቻለ በፍቅራችን መሃል ደስ የሚለኝ ልብ ትሪፕል ነው ስራት ባምሽ ብሩክ ቴንክ ዩ ሶ ማች ወንድሜ አመለጠ ብዙ ነገር እፈልጋለሁ መጀመሪያ ይሄ ነው ዛሬ ሁሉን ነገር ረሳው ዩዝ ዘ ትሪፕል ፋሚሊ ዩዝ ዘ ትሪፕል ነው ጋይስ። አረጋሽ ሌስኮ እኔ ደግሞ ልቀጣሽ ጋይስ። ትሪፕል አረ ዩዝ ዘ ትሪፕል የሳር ትሪፕል ነው ጋይስ። ትሪፕል ነው ጋይስ ትሪፕል ሀሳቡ እኔ ጋር ዞሮ ሳያይ ልቤ ተገርሞ ልምጣ ልታይ ላፍታ እንድታወራ ይፈልጋል መጀመሪያ ነው ሳይ ዛሬ እንዴት ነው ማክ ያምርብኝ ሻሼ እሰይ ጋይስ ታብታብ ጉዳ ስብ ታብታብ ጉዳ ሙድ ኬሰን ምሽቱ ውብ ሆኖ ማረግ በጨረ ደነነኔ አርሶ የዚህ ነሽ አርሶ አደም አለሽ አርሶ አደም አርሶ አደር አርሶ አደር እስኪ ቼክ አድርግልኝ የነ ፍሬዲ ጋይስ ሙድ ኬሰን እሺ ዋንጋ ዮኒ ወይ የሆነ ነገር ተከሰተ ብለው ደውለውልኝ ነው። እሺ ሰላም ነው? አዎ አይ ሰላም ነው። ጋራቼ ማርያም እሺ እሺ ነው አባት ሰላም ያርግልሽ በእናትህ። እሺ ማኪ ቻው። እሺ ሂጂ በቃ ሂጂ ነው አባት እንትን ዘፈረተኛ ፈታታ። እሺ በቃ እሺ ማኪ ይመችሽ እናቴ ቻው። እንገናኛለን። እሺ ነኔ ውቦ ስልኪን ቻርጀር ጭፉ ደምቲ ቢፍቱ ሲበርባዲ ማለት ቢፍቱን ፋም እስቲ እዚህ ልሄድ ልቀጥቀጥና ልምጣ። አይ ማጂ አይ ያዳ አከማች ያዳ ነጋ መነገራተ ማንታ ቲ አባታ ጅርተ ሞ ታጅርተ እንታ አዝራ አትና በታርታ እንታ አይ ከማ እንተኒ ሲንገለ ነው ስልኪ ስሬስ ያከና ጎዲታ ማለት ጀት ነጋዳ መጋቆት ከመል እንተኒ ነጋታይ ታይ አዲን ድራበር ታይ ችግር ተመዲ ኦበሌሳ የታውትን ጅረማል ሙለዱ አባቱ ሆኖ አከና ታታ አይ
taalentii maalii qabda obboleessa kiyyaa? Malti abuu Oromoon malti qaalichi. Look. ትዝታ ብቻ ነው። Halo. Woi, Maku. Akkam jirtan? Naga jirtu. Fayyaadha. Akkamii? Jirra Maku. Akkami fayya maami? Silkii koo dhabdee kaate. Nagaadha maaltu haarawaa? Maaliif dhaabbataa jirtu? Har'a bikkan deemutti namni hundi hin dhaabbata. Maali nagaadha? Mee gaafadha. Maadhaa Jireenyuma maatii haaluma jireenyaatu nu dhaabaara. Eessa jirta? Itoophiyaa jirta? Itoophiyaa jira inni. Itoophiyaa jirta? Naannoma tokko jirraa bari isaan. Eenyumaatii waan Ameerikaa jiru fakkaadhaa wallaahi Itoophiyaa keessaa iyyuu mandarooyii keessa jira. Maal godhaa jirtan? Biyya mangistii. My brother, my Maakush. Yes. Dhugaa rabbi wallahi siin jedha. Gaafa tokkoon dhufa siin jedheeti ilaali qormaata qabna beektaa jechuun qormaata kutaa 12. Gaafa sana akkasitti isinirraa hafe wallahi siin jedha. Dhufuullee ni sodaadhe dhugaa rabbi dhufaa taaptaa godhaatuma siin jalaa deema. Gastii isinii ergu sodaadhe dhugaa rabbi. Rakkoon hin jiru. Ishi haa ta'u rakkoon hin jiru shi. Bakka nagaatti tura. Ayye Maakush dhugaa rabbi baay'ee si jaalladha adeetiya. Anillee dhugaa rabbi hedduus jaalladha. Wallahi thank you Maakish. Maaki samoona kana dhibbaan hin gaajedi followersi kiyya. Amma hojjechoodha irratti hojjechoodha achi mana kan kee keessatti wanni jedha. Maaki caalaan bultumee rukutamee jechaa jiru. Ni sobani wallahi. Yeah. Oi, caalaa maalti dante qoy mi? Nama koo falchiisu guys, rukutamuun isaa nama koo falchiisu ilmoo Oromooti bar. Asqam. Waan fedhee too qabsoo Oromoo keessatti waan meeqa hojjetee jira. Hai. Maal jechuun kun? Caaluma guys. Caaluma. Aara kun soba caalaa fakkaata malee gurbaan. Aara kun caalaa miti. Mudii qabataa jirtan. Namni bar maaki ilaale namni du'e jedhaatiin akkasitti akkaawuntii ofii guddifata namni ammaal isa beekan. No caalaa miti kun wal fakkaatan malee. Aara bannatachuu maal ta'e kun bari dhahamee faashaa godhatee jira bar kun dhahamee jira stiil dhahameeti hidhatee caalaa fakkaata malee caalaa miti boqon. Eenyutu gadhiise maybe waan dur ta'uu danda'a waan gaafa qabsu waan dur waan akka miistiratti dhokatee jiru fa'aa baasuu danda'an ajandaadhaaf. Malee አይመስለኝም caalaa bultumee rukutamee jira naannoo I don't know miti no kijiba my family Maakush. Ummanni
Uummanni gurraachuu kan baay'ee jaallattan miti. Family tap godhan. Walii araaramuu keenya akkamitti ilaaltan guys? Ara family naman baay'ee jaalladhu. Okay, mi'a waliif sagalee hanqii bareedaa saniin. Sagalee hanqii bareedaa sanii waliif. Family kee dabaltaa godha. Maakii geemii na qabsiista akkallee taata. Ramos jirta mangistii akkam nagaa keetii fayyaadha. Sagalee hanqii bareedaa sanii irra kaayamee walii takka. Family kee dabaltaa bunaa godhani. Yaada balee dimaamu, yaada balee dimaamu, yaada balee dimaamu. Amalli kee guddaadha, ganda malee si naabu, ganda malee si naabu, handa balee si waamu. Hojjaan oleen dhufa yaantaloo, atu manan teessu damme. Dadhabinuu gala dammitu, mana taa'u baartuu damme. Si waaman dhageessuun taloo, sittiin hima maali obsaa, sittiin hinu barii gorsaa. Waa'ee bareeda kee gandan dhagahee. Waa'ee bareeda kee gandan dhagahee. Ijaan qabu jedhu maraachisaadha. Jaalalti mucaatti kun rakkisaadha. Eenyutaan himaadha wallaalchisaadha. Maaloo na birmaadha wallaalchisaadha. Yaashama burreetiyaa yaashama burreetiyaa yaashama burreetiyaa. Michayyaadha kulanii fuudhattee qalbiitiyaa yoo feetes horiitiyaa barbaadi lubbuutiyaa. Yaashama burreetiyaa yaasha burreetiyaa yaashama burreetiyaa. Family kee dabaltaa godhan. Qiyaamaan geesse yoon bu'u deemti kaayiroo irratti buuti. Dafeen biyya kanaa deemaa naa hima. Yaa shaggee burtukaana koo shaggee mandariina koo. Maakiyyee burtukaana koo shaggee biyya koo furtuu marrumaan koo. Koo burtukaana koo hin fagaatin naarraa jaalaluma keetiin an booji'ameera. Tolchee tolsi uumee rabbi waan hundaarraa. Barbaade tan nabee mudaa tokko sirraa. Barbaade tan nabee mudaa tokko sirraa. Bareeda keerraa jaa takka na fayyaami. Akka hunda caaltu dhiqun naaf himaami. Maakii uumamni kee hooda warra jiitii. Qaamni kee martiinoo siddisa birraati. Maakush ibibiin na qabee ture beektaan narraan banne sagalee hagammaa qoonqoo na qabu jira. Sagalee bareedaa qabdaa jabaadhu sitti haa tolu jabaadhu shi wal agarra. Hayyee maakush. Galatoomi. Dhugaa rabbi maakii baay'ee si jaalladha asumaan. Ani illee akkasuma shobbalisa koo. Aya maakush. Naaf galatoomi qaaliitti. Hakumati guys ummata qashti